Diaboa 306 LTK ke leina la me ke a boditšhabatšhaba afternoon drive. Dumelang, ke Nelly Moruri. Ke dira Diaboa afternoon drive. Ke nngwe ya dithulaganyo mo Motsweding FM tsa motshegare. Fa o sa utlwi tse di utlwiwang ke rona re di tlotla. Ra ba seba. Ra seba. Ra checka gore a re shapo rona re bua so se re tlong go se bua gore ke eng mara se ka ga eng re se thuba yang re tla bona mo moeng re be re bala le clock ra counter ra tlhakanya gore pina tse a mme di tla hitla go clock gwa go shota 2 minutes ra go etsa no re tla loma embarrassing embarrassment e se mo Diaboa a ikonagale ga gona gore re ka se nne monate ha re tshuba microphone re nna monate ha ile gore e nna khanya gore HBT ha ke alright go best gore ke mmolelle gore itse ke ha ke alright nyana go nkgoge ha gona nong ke shela ne shela gone yanong ya shela wa ngijonga wa ngishela pelo ya ka jo ya thaba jwa re kopetse mo 306 afternoon drive ga se ya bo setšhaba ke ya boditšhabatšhaba o re bona re tla go bona ka 3 o'clock ke soundtrack